Mayapayabak po kaya katamungan, kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Monri and Morijo Marquez, Rosario, Edwin, Renato and Roel Gaza, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Morillo Abuda, Otis Riley Laksa, Arlene, Nelson and Randy David, Joel and Ann Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Ami Sikat, Adolfo Garcia, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Rolando and Nelia, Buboy and Con, Sean and Carlin, Bobet and Lenny, Luz, Ellen, Jake, Bong, Agnes, Charlie, G, Larry, Yoli, Maria David, Doc and Aurea, Lucilia Manabat, Puring Lapus, Tess and Jonel, Boy and Feli, Jose Manabat, Juanito and Jovi Manabat, Edgar Gatus, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Geronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Liza Kayanan, Joseph and Lizelle Zapanta, Manuel, Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Micaela, Eric Calyanco, Michelle and Prince Tamondong, Juanito, Jaime, John, Jolie, Javier, Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Kennard and Anna King, Victor and Bency David, Eric Dutz, Santiago, Nerio and Joe Tantenko, Rex and Marilu Resplendor, Santiago, Pangan and Paharin family, Fatima Judith Ruezo, Maxen Chua, Pilar Ocampo, Teresita, Reneto and Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernard, Christian, Christopher, Cristoval, Liza and Cedric David, Feliciana Tubia, Oscar Bustamante, Liza and Eleonora David, Winston, Jenna, Whaley, Midel, Ashley Macy, Joner, Jobet, Tim Mox, Fernan and Maria Cristina Clemente, Vanessa Clemente, Maris Malit, Victor and Susana David, Rudy and Sylvia David, E.G., Ives, Yesha David, Aiden Lucas, Bok and Lake Pangilinan, Tess and Russell Pangilinan, Nino and Lengleng Pangilinan, Lourdes David, Rita Manlutak, Willie and Tess Payowan, Christine Joy Payowan, Jimmy and Lou David, Arling Fajardo, June Tolentino, Payowan family, Fajardo family, Carolina Manava, Carmelita and Henry Kayanan, Lian David, Gavin Jasper, Aslag SGN, Makayanan, Villarina and Bustos family, Fontanos family, Luciano Canlas. Para king makapasubaling kayadwanan di Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Elleris Chatles, Lito and Marita Paule, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Blends Apimwar, Richard and Jane Giao, Alain and Minnie Lakwandanum, JR, Kate, Erin Dabu, Jello and Venice Lakwindanum, Edgar Gaza, Edna Ocampo, George and Marilyn Hinco, BM Tonton Torres, Ofelia Mendoza, Joe Mendoza, Michelle Pauline Dairit,
Dante and Paul Torres, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Leo and Ruth Manlutak, Nell, Arlene and Ferdy Nuki, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, Fatima Dolly and PJ Manlutak, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Irene Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Ariane Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel and EJ Tolentino, Joseph, Emilu and Ethan Digiacomo, Mike, Melody, Gabriel and Michaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Derek, Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Ronilio and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Christian and Jessalyn Ignacio, Rinaldo and Clara Batak, Betty Ong, Arcel and Shangrilia Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Junsan Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Sitcharing, Alfredo Jr., John Alfred, April, Aliana and Anika May Kayanan, Angela Minaves, Aline Lasco, Mary and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Bong and Jasmine Minaves, Maria Aurora Yuzon, Frances Joy Ocampo, Fatima Judith Rezo, Michelle and Andrew Gonzalez, Minette and Nathaniel Kayanan, Mark Jenner and Cherry May Faharit, Michael Faharit, Arturo Torres Jr., Aaron Kayanan, Algin Kayanan, Mark Leo Gatus, Eliza Rose Kayanan, Maria Crisaline Gatus, Con and Razel David, Elika and Edcon Layog, Lena David, Pauline David, AJ, Bon, Jaja, Kai, Marie Sophie, Leonard Andrew, Layug and David family. Nova, Niel, Nisha, Nicole Ocampo, Jolan and Alan Pineda, Sally Santos, Angelita Angeles, Romeo and Grace Alonzo, Michelle Noreen Paule, Architect Board Examinees, Jasper Andre Lampasa, Rainiel and Anna Marie David, Jeff and Roxanne Hinto, Alvin and Jerlyn Alvaro, Zeline Magnaye, Grace Kayanan, Alan and Net Lapira, Boyet, Rexen and Roderick David, JR and Jason Chua, Hill and Malu Delos Santos Sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Hill Kevin Delos Santos, Hill Luis and Vian Delos Santos, Shane Santos, Kenneth and Kirby. Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon and Suzette Fernando, Corazon, Vincent and Jack Morales. Para King Malagwang Kapaldanandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Canyonero, Estrelita Soriano, Ori Tofstein, Giordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Between, Beata Canyonero, Venedita Amante, Kate Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao,
Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusung, Anthony Gozum, Alberto Roque, Lani De Jesus, Maria Teresa Pakatkatin, Jairo Franco Labitag, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Dinay Ignacia Evangelista, Romualdo Tayag, Eros Yui Calma, Virgilio David, Constancia Sapiandante, Severa Rivera, Bienvenida Ocampo, Cristel Ayala, Lilia Caneco, Miko Gabriel, Leonardo G. Seti Sitcharing, Minda Miklat, Leilani Contempreto, Saturnino Cortez, Randolph Espejo, Kayanan Family, Adam Lakindanum, Jaquen Presi Yabot, Dolores Gintu, Angelita Dabu, Epifania Liangco, Melchor Reynaldo David, Corazon Timpog, Salvador Pangilinan Jr., Mario Garcia, Antonio Camacho, Jean Caburata, Marcing Lagman, Romeo Jordan Alonzo, Al and Lisel Vitug, Muy and Ivy Vitug, Faith and Hope Vitug, Herich and Joy Carlos, Hans and Jace Carlos, Ana Marie Parbo, Richard and Gilbert Cuenco, Visel and Estela Borlongan, Corazon Mauricio, Marivic Dungo, Helen Romero, Mario and Andy Gatus, Cherry Dalugdugan, June Antuz, Odon Lorenzo, Virginia Zonsa, Nita Cortez and family, Dueñas family, Miles and Kat, Cathy Jimenez, Shan and Lani Lim, Ovencia Rivera, Annette Lakindanum, Dominga Barbo, Maria Luisa, Elandrino, Martin, Epifania, Nelson, Leonora Mungkal, Michelle Norin, Moira Naomi, Marion Nicolay Paule, Arninom Ocampo, Nenet Alba, Rose Montoya, Thomas Ian Calma. Para king kapayapan ding kaladwadi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Jr., Cherry, Crispin, Charito, Philo, Roman, Lusing, Horelia, Marisol, Ernesto Alfonso, Armando, Abel Sr. and Jr., Rosita, Pascual, Catalina, Ricardo, Marisol, Eufrosina, Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Mario, Lucia, Roxanne, Archie, Resgy, Clarita, Almario, Domingo, Anacleta, Billie Jean, Pablo, Romeo, Perpetua, Hilaria, Fernando, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Robert, Jess, Tiburcio, Lina, Jeronima, Petronila, Felix, Mariano, Angel, Maria Luz, Leonor, Lucila, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Godofredo, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Benita, Pacifico, Alice, Jerry, Charmaine, Ruben Sr., Teresita, Alfredo Sr., Elena, Reynaldo, Ronel, Gonzalo, Lucila, Ernesto Jr.,
Aurelio, Julieta, Jovi, Karel, Joan, Dionisio, Ising, Nicole, Carol, Diding, Lito, Ben, Jerry, Let, Leonarda, Matias, Julian, Oscar, EP, Cari, Lina, Gilbert, Boy, Roel, Bening, Juana, Medardo de Leon, Marisa David, Brigida Lansang, Maximo, Wilmar Encarnacion, Gianro, Eulalia, Cecilio, Irene, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Eni, John King, Cora, Nuring, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, Hambilina, Dominga, Pedro, Ernesto, Catalina, Milagros, Gregorio, Magdalena, Maylin, Zoilo, Catalina, Berta, Marivic, Prudencio, Rosa, Joland, Rodolfo, Lucila, Lucia, Pacifico Senior and Junior, Estrella, Felipe, Gemma, Rufo Senior and Junior, Daniel, Magdalena, Santiago II, Caleb Lorenzo, Jel, Francisco Miguel, Valentino, Rosalina, Ricardo, Normita, Dencio, Lita, Belen, Silverio, Elena, Sabina, Margarita, Francisco, Jonathan, Remedios, Alejandro, Clara, Carlos, Antonia, Melchor, Kiska, Patricio, Claudia, Alberto, Rosario, Epifanio, Resting, Carling, Berting, Rosario, Alistair, Sunrise, Oscar, Gerald Jason, Consolacion, Nemencio, Teofila, Oscar, Leticia, Jasper Charles, Joel, Lodi, Angel, Almario, Ponciano, Juana, Serviliano Jr., Rafael Jr., Mark, Teresita, Benjamin, Mardy, Darwin, Maria Luisa, Wilfredo, Marcelita, Juan, Consuelo, Silvino, Estela, Eufrosina, and Francisco Reyes, Catalino Manlutak, Lydia, Ruben, Alfonso, Zoraida, Benjamin, Filomeno, Greco Benedetto, Maria Antonieta, Benito, Zenaida Ricardo, Glenn, Ines, Inocencio, Cirilo, Milagrosa, Apolonio, Antonio, Emelda, Edgar, Miguel, Dominador, Romeo, Florentino, Rodrigo and Corazon Montemayor, Bienvenido Jr., Albina, Rodolfo, Eduardo, Felicidad, Delphine, Beatriz, Carlos, Maria, Chodoro, Casimiro, Jason, Sopriano, Eufrasia, Roberto Sr., Roel, Antonio, Rosario, Wenceslao, Joaquin Jr., Dominga, Dolores, Abraham, Josefina, Carlos, Consolacion, Eduardo Henson, Luz Serrano, Dominga, Milagros, Juana, Melba Canlas, at ding hanggang Kaladwa, Purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaga nakakarela.
Ing lagyo na ning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginu manatili kakayungan. At quéca timurin. Kaluguran kong kapatid, pagmasosyan tayo pong ini, ing Cafiestan ning Pañga-Biniag ning Ginutang Heso Kristo. Itamuan po may binyag tamo, king metong Espiritu. Inampun na ning Diyos, king metong alagyo, Kristiyano. Anya pasalamatan tayo po ing Ginu, ing patuloy na katang ingatan ng ting metong familia, patuloy na katang piyabe-yabe, manmitipon ngening Domingo para puryenya at pasalamatan karing mialiwang grasyang pigkalubna na kekatamu at karing familia tamo. Tahimik tayo po sa guling kilalanan, iting Ginong Diyos at ibayo ing kekatamong kasalpantayanan at tiwala kaya. Yagkasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos na mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip amanot dapat at miyayaliwang kakulangan, ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kaplanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at kimpangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alangang Amen. Ginu pakalulu, Ginu pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Abe-abe tayo pong inimpuryan, ing Ginong Diyos.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pasalamatan da ka, kambening kabilugan ming balayan, amibait pasibayo king binyag. Kang Jesus, imbalang metong kaya kami, meging pakamalan mong anak. Katmuan mo kami king Espiritu, amin ang tabi kaya, king biye at kamatayan. Itiaduan mi, king lagyo ng Jesus sa Ginumi. Amen. Amen. Pamamasa agpang king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ning Ginu, oy ning kakong talasuyong kakong pasiknangan, ya ing kakong pinili at binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya at king balang bansa idalana ing hustisya. Yakulisak o itasman ing siwala na o magsalitang masikan karing dalan. Ing mebalbalatimbo ene paklian, ating undap-undap asulo ene patdan. Karing sabla ibyena ing hustisya, milako kapanayan o minalob. At itatag na ing hustisya king yato, ing turuna panayanda ing bansang atyo king marayo. Ako ing Ginu, ing minaus at minye upaya quéca, ban quécang pasiknangan king yato matupad ing hustisya. Capamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King capamilatan mo, karing bansa, sala mo, ibyeko. Ding matadaring bulag, quéca lang ibuklat, at ibulos ding atsu pakaluklok, karing sukulan, madalumdum. Ing amano ning Diyos. Ginu, ikong king banwa, kayang lelangan. Purian ye, uli na ning kayang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat yeng parangalan. Ing Ginu, kaya kayo yang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Panwanan me, ing balen mo, Diyos, at pagkalaman me, kapayapon. Ing siwala ning Ginu, mararamdam, babo ning danuman. Ing siwala na kakabling king malapad adanuman. Ing siwala ning Ginu mayupayaya. Ing siwala ning Ginu mipnuyang kamalan. Panwanan me, ing balen
Kaya ning Dios duldul ing kawangis na. Kabang kilob ning kayang templo, ing ginupuryan ye, nga naring tao. Ing ginuari de patiring danuman ang mga lalang. Ariya king kapilan paman. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Pamamasang iba't king libruning dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni kutune akilala, nung makananong ing Diyos, eya biyasang mga biran kenuman. Ing ninumang tawong ating takot king Diyos, at daraptan na ing matulit, karapat dapat ya arapan, nanuya paman bansa meni batan. Baluyo king pepa balu na ning Diyos, ing keyang amano karing memalen na ning Israel. At karela, mi pasyag ing mayap a balita ning kapayapan, king capamilatan ng Heso Kristo, a Ginu rading sablang tao. Baluyo itang mga ngaragul abage, ame nga maliari king kabilugan alabwad na ning Israel. Magmula ka rin Galileo, kay bat na ning binyag a penaral ng wan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ning linyan ning Diyos, king Espiritu Santo at king upaya. Pablasang ing Diyos at Jukea, mintaya karing sablang lugal, darapat mayap at pakayap karing sablang inalipnan ning Diablo. Ingamano ning Ginu. Salamat King Diyos. Iwan nga na, ing metong maygit ka na ako, datang yo, binyagan na kayo king banal na espiritu ampon king api. Ing Ginu, manatiliya kaya kayungan. At quéca timurin. Pamamasa
king mayap abalita agbang kang San Lucas. Ligaya quéca o Ginu. Ing kapanayan daring tao, migmulang meragul at pigmolalande ihuan. Inisip da king yana, siguro ing Kristo, anya nga ng Juan karelangan. Ako, bibinyaganda kayo king danum, dapat ing metong amaygit kesa kanako datangya. E kuman karapat dapat ang yang kalagmuman karing tali ning kayang sandalyas. Binyaga na kayo king Espiritu Santo ampon king api. May binyaglangan ding tao nga tsukarin, pati na i Jesus. Kabang manalangin niya i Jesus, mibuklat niya ing banwa. Ating Espiritu Santo ay anting pati-pati, kinulda siya, at digpa kaya. At nga nang sinabi ni metong aswalang iba't banwa, ika ing anak kong pakamalan, ipaligayan kong tutu quéca. Kapatad, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian quéca o Kristo. Mayap abak po kekayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. May babalita na naman na mitatas laring kaso ng COVID. So sana po eta magpabaya, patuloy tang mimingat. At uli na niti, pinalikta mo po ing arrangement kati pisamban at lu adwa yung pamagluklok. Ay ba't bawala pa mo po ring anak? Ayaw pa mo po tutuki ring anak kati king pisamban. Ang po ring epa may vaccine. Okay. So, banggit ko po nandin, pag masosyan tayo ngayon ing Cafiestan ning Pañga-Biniag ning ginutang Jesu Kristo. Itong pamupong kutang, bayo tayo isabihan ng binyag. Ako po magtaka, tauli yung linto ing Ginu keng Ebanghelyo, anyang mewalaya, labiyang adwa banwa tuwa kanita, at penintunde rimpengarina. Kay ba't nanita, ala nang misulat tungkol kaya. Linto niya mong bigla, anyang 30 years old ne, anyang pabinyagya ang Juan. So, napukarakal maghaka, kamimisip, nanong maliari? Nanong gewa naman, iba 12 years old ya, hanggang 30 years old ya, o talang makasulat, o talang mababanggit keng Ebanghelyo. So, napukarakal fake news kinalat na mintaya kanuking disyerto ing Ginu, Linub na ning 18 years, or linub yung monasteryo, may nag-aral o mintay kini aslagan, manpailalim ka rin mga biyasang philosopher ang pongkay. Pero fake news lamo po reta. Magbasita mo po keng Ebanghelyo, nga naning Ebanghelyo, anyang ikit de Juan ay i Jesus, labing aduang banwatwa, kay ba't nanita, tinukiya karimpengari na, e pailalam ya karela, karin king Bethlehem, at di nagulya, king kabiasnan, king kabanalan, at king pamika-katawan. Alagay ko po sapat na ita. Sapat na para abaluta mo, nanggewa na itang 18 banwang ita, e pailalam ya karimpengari na, may biyasiyang tatanam, manasan, mananaman kang Jose, mga arpintero, may biyasa yung kabanalan, mga di ang Mariyang Imana. Payo ya linwal, may kumpisang menaral. Okay. So, ano pong sasabihanan ni Kekatamu at Kimbinyag? Ausan de po ito, itang banwa nga itaning Ginu, maniba 12 years old, hanggang 30 years old, the hidden life of Jesus. The secret life of Jesus. So, ano pong sasabihan at tuturo na kaya mo? Adwa at lumbagay mo po. Mumuna ini. Kita mo po, maniwala ko, at inta mong secret life.
Itamuan, ikayo, pati ako, at intamuan secret life. Imbalo da mo ring tao po, tang akakit na katamo. Halimbawa ngining Domingong sisimba tamo, may kitikit tamo. Ita, balo da ring tao. O siguro retang yariwang daramdaman tamo, karingaliwan tao, na man sigurado, man kaya. Ako man po, nen mong Domingo, karin yung kuakakit. Ating kong secret life, neng Lunes, kuakakit. Ako man bisan pa istorbo, neng Lunes. So, itamuan atintang secret life. Pero dahilan niti, para may pamariltana, ampong may panabaktana. Kaya po, dahilan, para may pamariltana, ampong may panabaktana. Puling ating yung secret life, imbalang metong at metong kaya katamo. Anya pong metay Father Joe David. Nung balo po Father Joe, taga Betis siya po. Yan pong mestro ko, anyang high school ko. Yang tinuro, baka susulat English ka na ako. Yang mag-inspire ka na ako. Modelo ke po, anyang seminarista ko pa, anyang high school ko. At buri ko lungob kay seminary, no yami graduate. Yung San Carlos, kanita, Father Joe David. So, metaya po. Anyang misa na Kenny, minta ko po. Pero mitauli ko, balo ko. Inako many bless, mikiabe Kenny ngarap. Kita na ko mo pong gulot, tinalakad. Maka-t-shirt ko mo, kung makapantalon. May ba't po, atin kong ikit, paring linob. Kayag na pong Father Joe, paring ngay ni. Tatangalan miya mo naman anyang atsuke seminaryo. Waring imparing ngay ni, atin yung secret life. So, bandang tauli po, linwalya, may kasawaya, may kayanak ya, at wala ta ring anak na. So, nikit kayong linob, at siniping ka na ako. At lalon kayo po yung paring ay ni. Ating penamdaman ko, ako po inisip itang secret life na, ako po inisip itang ako balo kaya, basta't inisip ko, kapatad yung pari ini, kaswelo kong kaya beke, magmisang ini, para kang Father Joe, yung metong may kakaluguran. Ito mo po yung penamdaman ko. Kaswelo ko nga ako. Atalakad ko, lele ning paring ay ni, naman ko na po itang secret life na. Kapatad kay Kimpanga pari. At naku po kasi kaswelo. Abekeng magmisa para ang apong Diyo. Kaya po maniwala ko, itamon kini, ating mapilan kaya kayong eyo ko buri. Huli na mo ning ako may panusignan. So tatabog kayo. At ako man po aminan ko, ako ang kapad. Atin pong taong mayan kayabe, atin taong masakit kayabe. So, ayan. Pero po dahilan nito, question nito, para kung makuswelong akit ako Kenny, abayaben tatalakad, anting metong abininyagan, anting anak ng Kristo. Matula ko po at maswelo ko ning akakit na kayo. Ikayungan, matula ko at maswelo ko. May abayabe taketi, tatalakad. Uling may binyagtamo mo king metong abininyagan, may ampuntamo king metong alagyu, anak na katangan ng Diyos, at mayayawos Kristiyano. Kita mo, metong na yung dahilan para mag-celebrate, alakad tamong miyabe-yabe, at pasalamat king Diyos. Amen? Amen. Kadwa po. Nung atintamong hidden life, secret life, atintamo mo naman pong social life. Di na makalantad karing gana-gana. At ing binyag po, umpisa na katamong yayabe. Ing binyag mo, lulub ka keng piling anak na ning Diyos. Ali po. Ing binyag, antida kang papakilala king yato, winiing anak ko, anak yamu naman. Kanya po atintang tegawan. Imbinyag para pakilala na kaya, aliwa mo rin pengari mo, ilang pengari mo, atin kang kaduang pengari. Anya atsula rin kamag-anak, atsula rin kakaluguran para ipakilala kaya, oy, aliwa mo kaming pamilya mo, oy, ning mas maragol mong pamilya. Iniing social life mo. Itangan po atin tamong social life at dapat lingapan taya mo naman ita. Yung makalungkot po ngayon
medyo misasarane ang social life. Umuna rin anak, daragulang, alalo rin pengari. Kanita po, ingan akot na ni mana, ma, no ka rin niya itang, uklat niya yung pengaring babae ing awang, ay tayo nang magubray king marangle, ya kami ni potamuline. Yan ikot na ding ima, ma, no ka rin niya itang, kumaya pang globe ing ima, padurot na yung globe, ay atsuya keni inang, muliya pa keng tutuking banwa itatang mo. Daragulang alang makaing social life. So nano mong biyeda, Facebook, internet, wifi, karin lang makatutok. Kunwaring social life, pero eya social life. Paliyo po king states, at no karakal din kasong may maril lang estudyanteng kalupad, anak la pa mo. Bira-bira, kumalang baril, pamarilan do rin kaklase dam. Itong lamo po kanukwento ring taong areta. Alalang social life. Mergula ilang dili keng kwarto, mag-internet, alang kasabi. So, muala, karing ega-nagana, at pamarilandala. Alalang social life. Keng binyag, antidakatang papakilala. O itong, o inak, aliwa mo ikayng anak na ning Diyos. Netandanan mo, ure ni ring kapatad mo, ure ni ring familia mo, ure ni ring kakaluguran mo. Mabiyasa ka sanang makyabe karela. Ita po'y metong mensahe na ning binyag kaya katamo. Anya medyo magsimangot ko ning ating makisabing, pwede pong binyag, kabalyero, ala ko pong buring kayagnan, ako mo pong dili special. Aliwa po ito yung purpose na ning binyag. Nuwari, paano signanda kayo mo nung buri yung kabalyero, pero yung binyag dapat atin kang kayagnan. Dapat ating kang kayabe. Uling iti, yung umpisa na ning social life mo. Amen? Amen. So, nung atintang secret life, nung atintang social life, at lupe, pakit na po ni Ginu, dapat atintang spiritual life. Spiritual life. Panahon, siklod, akong ita mo mundili, ibuklating puso tamo king Diyos. Pan kanita ing Diyos man, ibuklat na yung banwa at bindisyonan nakatamo. Amen. Amen. Uli pong kwento. Minsan natin lang pong metong nga pari king Russia. Ining pari da, masipag ya, maganakaya, biyasa ya, Magmisa na nabalang Domingo. Ano magtakala rin tao, andat Lunes mawawalaya. E di yakit, basta't Lunes mawalaya. So, minisip na rin tao, magana kaya, pero agalang atin yung hangki-pangki ining pari tamo, o tetaya akakit ng Lunes ngara. So, yung gawa do, pinlado deng tukyan sikreto. So, kalupan na nin dati, Magmisa yung Domingo, kaped, ang Lunes, yung pari, menibla siya, ipagobran. Ay batatin yung kinarga, palakul yata ito, saka yung minta king gubat. Ikyan ding pasikreto rening tao. Pota tinyang babae king gubat sa salikot. Ita pa yung pumira siya kay metong bale. Itang bale nga ito yung makatok ng metong yang matuwa. At yung abe anak malati. Inggawa na ning pari, pinipunon dutong, may malakulyan dutong, inayos na la, inyo na yung bale. Ay ba't miglin siyang bagya, inayos na yung bale. Ay ba't menibla siya, sa kane, minuli. Nabaluda, yung secret life na. At ining secret life na, ay a hidden life, metong yung social life, uling susopan yung metong a familyang mangailangan. At may nga yung spiritual life na, yung balamo pangadina, yung Diyos, itang paruminggong ay. Amen. Alakad ta po.
Pasyag tayo pong ngini kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sa ipang maipayan tutu. Lina lang king banwat yatu, at kang Yeso Kristo nga anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, metet, mikutkut, tinipaya ka ring mete, kikatlungaldo, sinobliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ibpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyempon may nga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangaspuliram ding mete, at king bie alanangga. Amen. King kaya katang binyag, itamo man tinggap taya ing Espiritu ning Diyos. Bustan yung manalangin niya karing puso tamo, bang ipagkatiwala king igpa ing yatong makapaligid kaya katamo, at nga tamong sumabi, Ginu, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Ulitan tayo po. Ginu, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo na ing ketawan na metwa uyob, ning pamikasala, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo na ring may binyag karang miyayaliwang iglesia, king mabayad dang pamagdulap, para king pamisan metong, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo na ing tetagan ding malalawe mababa, ding alang direksyon na bye, ding milalako pag-asa pauli ning karelang kainan, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo na ring milako na panlasa, king amano ning Ginu, at king tinape ning Eucharistia, at ita mo mamakatipon ketilagyo ning Ginu, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Yabetala po ka rin panalangin tamo, ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, Ronnie at Lani Juanta, Jay at Joy Kawoleng, Roel at Amy Canlas. At para po ka rin kapatid tamong mag-birthday, Jessie Mendoza, Carlota Manlutak, Perry Antonio Ocampo, Prince Tomas Parroco, Marisa Miranda, Homer Tulud, Nemencio Santiago Sr., Perinia Manyalak. At para po king kapasalamatan ng Marita Paule, para karing intensyon ng Cecil Lagman, Bergman family, Paras family, Songko family. Para king payapadang pamaglakbe di Elaine Marie, Mirna and Patrick Bergman, Gemini Kayanan. Para po king kapatid damong masakit, Irinea Cuenco at din kayang familia. At para po king kapayapan, din kaladwari, Apong Apen, Rica Fort, Eufrosinia Aquino, Reynaldo David, Lolita Bergman, Manuel Coronel, Antonio Garcia, Mensing Santiago Sr., ampoy Mang Nora Vargas. At para po karing Martas Group na midaraon kaniting misa, at para po keng may masa tamo keng mumunang pamamasa, Mrs. Milagros Gozom ning New York. At para kaya katamuan pong makatipon nga ni Keti, karing familia tamo, karing anak tamo, karing kakilala tamong mituran king COVID at nga ni masakit. Ahimik tala pong ipanalangin king Diyos. Malugod ay ikpa, paparatilian mo king misasan metong king Espiritu, ban maging saksi na kami ning mamo mong lub, alugod, karing sabla, ngenit kapilan paman. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginu, iting daon karinggamat mo, king kapurat ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katang kasapilala at mabilog ng Santa Iglesia. O Gino, pagmasusyan mi impang pahayag ng Kristong kyakanganak, amilalako king kasalanan ning yato. Tanggapan mo reting kekeng ain at pabustan mong makisan metong la king kayang sakripisyo, uling ginuya manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginu manatili ak kaya kayongan. At kaya kantin Isipan niya at luguran ng Diyos. isipan niya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kamparati o iba Diyos king alanganga. Pepakit mo ulaga imbinyag abayong kalam ibat quéca capamilatan na ring waga at bagi makapagmulala king ilog ning Jordan. Meramdam niya ing suwala mong ibat banwa, bangisingan mo kay kasalpantayanan, king pangiyatsu ning amano mong mi katawan tao, angeni atsu busal mi. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit ming kay kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam quéca, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila quéca, deting tinapi ang pong alak, pataduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, maliari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Pan kanita, adaon mi quéca, ing pigkalub mo kaya kami. Ketambenging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. May pasalamat ya quéca, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti aying kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuaning kalis. Pasibayang pepasalamat quéca. Binyaning kalis karing kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para quéca kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginu, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmuan mo kami king banal na espiritu, kabang tatanggapan mi ning katawan at daya ning anak mo. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming niyangubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapurian, potang akakit ming gagawin mo para kaya kami, capamilatan ng Heso Kristong anak mo. King capamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang Nginipunting metong familia, abe-abe tamong mipapanalangin king Dios, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Achubanwa, misamba niyang lagyo mo, datang kami, impamaghari mo, mipamintuan niya inglog mo, ketisulip antibanwa, ketisulip antibanwa, ing kakanan mi, king aldo, Piemo king altongeni, at ipatawad mo ding salami quéca, antiing pamamatawad mi. Karing mikasala kami, emo kay paisawol kentukso, nune ikabus, ing maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalolo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan,
kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayariya, nating kayo pa yan, nating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunay luwan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangang, Amen. ing kapayapanan ng Ginu, manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At kaya kan timurin. malugod tayo pong ibigyan ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan, peace be with you po. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ning yatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginu, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Ngeni ko pa mo po miyas lagan diretso king Aldo. Sana kakit yung makanano ko kasanting. Ing hidden life tamo po, wapindeng pansarili yung panalangin ng pong intention. Yung hidden life tamo po ita. Ing social life tamo, may balbal. Lang gagalo. Ing social life tamo po, training announcement tamo, niya parati tang ating announcement. Ing spiritual life tamo, potang bendisyonan na katamo ng Ginong Dios. Okay. Ing social life tamo po. Mumunandili, malaw siya po ing raffle draw tamo, potang gat panapon kay bat na ning misang 5:30 p.m. Ngani pa mo po, pasalamat na ing Fiesta Committee 2021, kay nga lang ang gayo yung sumaup para karing proyekto na po at proyekto na ning parokya. So malaw siya po ing raffle, draw, karing ticket tamo ning Fiesta Committee potang 5:30 ning gat panapon. Ing novena po ang pon misa kang Santa Ines, magumpisaya po ngening Miyerkules, January 12, balang alas 6 nimbengi. Ing fiesta na po, January 21, deng misa 7, 9, ang po pang 5:30 p.m. Kaybat. Ang ganamo po ngening mapupus ning Enero, ing pre-selling ning kakatamong Columbari. Deng tauling sinali po, reng familia ng Apong Ambu, kinanwalang aduang busbus, keniking kakatamong Columbari. So samantalanan tayo po, rating makasela, balang ating lugar din kakatamong pengari or ding kamag-anak tamong makabrod para muli ketiking pisamban na ning Betis. Matas na naman po yung COVID, so sana po ay kakalinwan, mag-face mask, manos gamat, at kawakawani. Okay. At bawal na pa mo po ring anak, kanting asabi ko nandin. Kay batini po, anyang Sabado kaya pa mo po mayayaring maglinis, karing dakal yung plastik at basura, manibatan niyang simbambengi, anyang fiesta ang ganyang bayong banwa. So ulitan ko po, pagsabing maya po, Nung abeyo ring anak yo, ayo po papaboren mamangan kabang magmisa. Eko magdalang basura kabang magmisa. Nung kailangan ko man magdalang basura, pakiuli yo po ing basura yo. Igalang ing pisamban tamo, iting heritage church tamo, pating paligid, eya po basurahan iti. Eya kuman po bisang mga nang basurahan kiti pisamban, wali balo ko, eya dapat basurahan iti. So pakiuli yo la, turwanan nyo ring anak yo, turwanan nyo ring akakit yung manug sa basura kiti, dalandala ring basura da, nung kailangan. Okay? Yak po mo, Riko mo po yung maayos ang pong malinis. Okay? So sana po may saup-saup ta kanini. Eya po gagawan basurahan ing pisamban. Please. Okay. Kay bat, metong pa po, nang sisimbata mo po, kailangan tayong respetuan ing metong at metong. At pong bisang lukluk, tahimik ban manalangin, pero tinyang kasiping makipagkwentuhan niya, makipagchismisan niya, makipagsalita yung masika ng pongkay. Nung makanyan po, dinanda kong karapatan ni bawal yun or lon yung maroko mata, palang tok lang. Okay? So, may panggalang tamo po ketiking pisamban. Okay. So, deta mo po, dakal pong salamat kaya kayo. Sana po aintindihan niyo. Okay? At tauli pong dili, bisa ko pong pamun kaya kayo, Pupumi painaw, manibati niya simbambengi. So, kayang Lunes, Miyerkules, magpa-off ko pa mo po. Kubalo na kumiras, mapalaring keni ko mo, painaw, pongkay, pero tapo, asahan niyo pong alayo pa mo among raw, ining mapilan ayaldo. Tamo po, dakal pong salamat kaya kayo. Talakad po, para kintauling panalangin. At pasalamatan tayo muna po Brother Ethiel, papamune po kaya katamo, makone po ta, para may balik seminaryo. 1 year niya mo po, mayari niya. At intana naman paring taga Betis na ma-ordain kanyan po tang murya pong may balik yung pasibay. So palakpakan tayo po, panalangin niya si Brother Ethel. Tahimik talang idukurem buntok tamo, taimtim manalangin para karing kamag-anak, kakaluguran, kakilala, na masakit pawili na ning COVID, na sana bendisyonan nala, at pesik na nga nala ning Diyos amayupaya.
Para karelangan, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, king Ginong Diyos at yung quéca, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning buwaning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini mo po yung simplitang assignment, malugod at tahimik yung damayan, denggang mituran COVID, denggang masakit, pauli na ning COVID. Gang nano mo po, gang kumusta nyo lamo, o iyo bibisitan, bawal po ita, hanggang padala nyo lamo mas kinano po. Ita mo po, salamat po. Ating Ginu, manatilia, kaya kayungan, At quéca timuri. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. Maya payabak po kaya bawal papalakpak, bawal papalakpak. Salamat po king pamanagan niyo, mimingat ko po potang muli kayo. Good morning po kaya kayungan. Thank you po.